Tepatnya dari jalur Gaza, saudara. Pihak Israel mengklaim menghancurkan jaringan terowongan bawah tanah yang digunakan pejuang Hamas di Gaza, Palestina. Militer Israel merilis video yang diklaim penemuan dan penghancuran terowongan di jalur Gaza. Israel mengklaim lubang-lubang ini berlokasi di wilayah sipil termasuk di dalam sekolah, taman kanak-kanak hingga taman bermain. Selain menemukan lubang terowongan, pihak Israel mengklaim telah menemukan sejumlah senjata di lubang itu. Sementara itu, setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat kemarin, Israel telah mengalihkan serangannya ke bagian selatan jalur Gaza yang diperkirakan pejuang Hamas bersembunyi. Israel memerintahkan sekitar kota terbesar kedua di Gaza, Khan Yunis, untuk dievakuasi. Pengeboman besar-besaran dilaporkan terjadi pada malam hingga Minggu di daerah Khan Yunis dan kota Rafah di selatan. Beberapa bangunan tempat tinggal rusak parah dan banyak orang yang mencari keselamatan di kota itu kembali mengungsi. Serangan rudal Israel membombardir wilayah Gaza hanya 30 menit pasca gencatan senjata dinyatakan berakhir. Lebih dari 184 warga Palestina tewas dan 589 warga terluka. Serangan rudal Israel membombardir wilayah Gaza hanya 30 menit pasca gencatan senjata dinyatakan berakhir pada Jumat pagi. Lebih dari 184 warga Palestina tewas dan 589 warga terluka. Sebelumnya, gesekan sempat terjadi di tepi barat. Pasukan keamanan Israel menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan warga Palestina yang berkumpul di Betunia. Warga dilarang menyambut tahanan yang dibebaskan Israel Jumat pagi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu masih bersikukuh meneruskan perang sampai tujuannya tercapai. לחסל את החמאס. שום דבר לא יעצור אותנו. אנחנו נמשיך את המלחמה הזאת עד שנשיג את שלושת היעדים, לשחרר את כל חטופינו, לחסל את החמאס עד תום, ולהבטיח שמעזה לא יחזור איום כזה לעולם. Perang berkepanjangan membuat kondisi warga Gaza semakin terpuruk. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan pentingnya gencatan senjata permanen di Gaza agar kekerasan tidak terulang kembali. We need a permanent ceasefire. The first extended pause in hostilities is a welcome start to end these atrocities. But these uneasy pauses will not be enough. We need a ceasefire. Without it, it will be difficult to do the rest, to save lives. 1 bulan lebih perang berkecamuk di tanah Gaza menewaskan 15.184 warga Palestina. 6.150 adalah korban anak-anak dan 4.000 korban merupakan kaum ibu. Sementara itu, selama sepekan masa gencatan senjata, lebih dari 300 sandera dibebaskan, baik dari pihak Palestina maupun Israel. Sorotan menarik lainnya masih akan kami hadirkan setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami.